mizo te hi chongnei atong trai thin te kan ni a chongnei hianin kan taksa tala thanna tamtak alo neya yan chung chang te kan soyanga tin chongnei ti hianin chongnei dan hi en ang lawa chu te po chu kan soyanga atlang pui thu in hemi ya chokan ngei hianin hemi kan taksa a hormone te hi ati chaka in taksari na ti niam nan te hianin chongnei te lo tha a chuanin zun thum nei tan ten hemi blood sugar level control nan te hianin chongnei te hi lo tha a tin kan pumpui te le kan ril risel na tan ti hianin alo tha a amaro chu hemi pumpui ulcer ni te kan oma dian tan chon chuan ngei ri te kha chu damdol tel lo chuanin a fu kher lo mai thei boka tin lung risel na te pona tha a tin nat dolet thei tur ten le kata sa ve him tur te pon chongnei te po hi alo thale zel boka tin hei kan tarlu tuk tur te kan kum ai kan lang tar tur te po hi chongnei zo zo hian a veng thei ni chuan intermittent fasting an ti a chongnei dan che rang rang hi a om ve a then chuan in nge intermittent fasting ati thei dan chongnei dan then khat ten soila then ka chuan ni khat dana te tikhan cho an ngeya ana ni hi cho ka e chuanin ni khat ka e lo anga en lo ponin tuk thuan emo zandi emo ka e lo anga yang kha ti theya he ba ka yanin kar khata ni sari oma kar khata ni hi chongnei ang chi te chuan tuk thuan jing cho te me mo hai mi e tai anan dar riat dar ko te kan e thina khan te ka da som mo som pakhatam mo e te chuan chindan pakhat le a chuanin jingda so matanga zanda ruk in kara chau thil e emi jinda som ma le zanda ruk nuwa chuanin thil e to lo tuisik bak in to lo thil dak e to lo tina ani meng chu chuan hemi intermittent fasting kan ti to da kan soite thana chu hemi kan thuak chetu te awenga thuak ati chaka kan nerve ta te poya tha a chuanin metabolism kan ti fo hemi kan taksa na tho te hi puya thau chia ti tlem nan te pa tha a chuanin kan taksa insulin level te poka alo hiama kanin zun thum ta te tha a chuanin hei mi thau lu to ka te betang khat zun thum ne ti henin kan taksa hianin hemi insulin ni amang tang khai thelo thin ani ka bang kanin sugar ka sak zel thin tu chongnei zau zau hianin intermittent fasting kan ti hianin ani kan taksa ina hemi real botanga insulin in siam khami lo pan tang kai te kha apui the boka roi te kan soyang khan lungnat na ni thena chan sang thang te kha awenga achan chu hemi chongnei zau zau hianin hemi kan blood pressure bp te atin hiam theya in taks ti sana thau chia kan ti mai cholesterol level te po kha ati hiam thei pokani chuanin mi te po ati tarahar theya tin min ti dam kan dam rei pha thi bok an te ni chuanin nat na ben von rang rang khen thei oxidative stress kan ti te kha ati tlem theya chuan kan taksa anna le vu kan ti mai inflammation yang te kha ati hiam theya chuanin kan taksa hemi testosterone kan ti mai hormone level te po ati chak thei boka wa kan taksa tangin cell chia te po kha apai chuak thei bokani chuanin ye kha te kha chuan dat na rik kan dole theina hianin pui boka autophagy anti hemi autophagy hi tiang chokan ngei kha da thleng thina autophagy cha chuanin hemi kan taksa in nat na rik te tiang te kha a thina ni so kan taksa hianin taksa tangin ama le ma ain thian faya taksa ain detox ati mayang taksa takhanin tur te pai chuaka bolhlo te chuanin cell chia te kha pai chuaka kan taksa thau chia te kha a eita ain eiral ta ni chu chu khang zong ka taksa ta dian tha em maya nat na hik te te po kha a eirala a pai chuak theya chuanin cell thar le tha dian te po kha ain siam thin ani
chuan kheng ani wa hianin autophagy an ti hianin mi cancer sang ni ten chance te pawh kha ati tlem theia chuanin mi kan ti hol te pawh siama ti hol ati chaka in kan thuak le nerve te ati chaka chuan itina kan soyang deuh khanin cell tharan siama min pi tar har theia vun dan te pawh tha a chuan taksari na ti hniam dan te tha a chuan kan taksa na le vung inflammation kan ti kan soi fowa han filfiat hian na le vung ti ba chuan soi fiat hiam hara min nat na ranga hianin mi inflammation ni om deuh vek maya kan khuan sikte ei pan in nat nai ai siam te kan taksa alo vung te hi yang te inflammation om wang vek ani a ha nong zong te kha atizia om the ni wang hian cho han hei zo te pawh kha a that zia le tangkai zia kan the the om me chu wangin mi zo te hian in ne voi khata cho e teu te keng ti hi sim ila kan thri sel nan cho te pawh hei zo ila a tha om me ole kha cho ngei mi intermittent fasting kan ti te autophagy an ti chung chang an soi thei tlem chu ni te se